hi kahin Hello, hello. Whole dedication ahong kichaile mi pite ho all ola ilut diu to na ding wachu amasasa amasang langa ito di minzong ke hintim kidin ehi e. Tuni ang ozo se na bon bin Christamin in na bon samin salam kan bolon he. Part ki pam ta patinin Ibmc annual conference tu chana anga channa patinin hin puizi bin hat chunung patinin thangba na he. We are thankful to Almighty God who gave us this wonderful opportunity to celebrate the goodness of God for the 5th annual mission conference of Biblical Missionary Church. Sorry. We thank all the works and the plan and support done by all the friends and also thousands of prayers from within and without of the Ibmc churches and the partners. We are grateful to each one of you. But most of all, that we thank Almighty God who has opened the conference door for us to use and to preach and to celebrate the goodness of God. And this beautiful facility as we're going to begin our conference. 1 Kings chapter 8 talks about that Solomon opened up the temple of God. Today, I, the servant of God, Reverend Dr. T. Langam HOIKIM,
the founder and executive director of Ibmc, would like to open his door in the name of the Father, and Holy Spirit. God of Abraham, the God of Isaac and Jacob, the God who we worship today and to serve, please open the conference hall. Please open your eyes upon us throughout this conference. Please open your ear to listen the worship and the singing and the preaching. Vana kapau pathin, Abraham pathin, Isaac pathin, nang main, pakai tunin hitsi conference hall hi kaluta di zivin, nang ma nehon pivin lang, nang main, namay vain hinsalin lang, nang main na kula, na tsate na ba choyla sawa, na hinatuteng ka sa idawa, na Bible teng ka sa iteng ule, na ingay pivintin, pakai hasa, keima, Reverend Dr. Tialangam HOIKIM, nisim ko, bulte niin papathin sa papathin hagaw hol hi kahangdo tanahim. Hello, mi piti ho ololin na yung lut piding win kahinti me. Ahong lut masa amasang langa na ito piding win kahinti me. Hello. Nabon zawin nilhapa mipiti hozo se pakai minin lim na kanisu kaya bin ito namun ding sewa ito pidewin pakai min tim na kinayin he masalangahi hoksaho pastor evangelist media umin compare umin office ta umin sule mipi ho atau namun ding sewa ito sidewin pakai minin tim na kinayin he. Hello. Good evening, everyone, and welcome to all of you. Let me introduce I myself, Sigin Kipgen of Bongzor, and my co-host, Miss Ngai Boy HOIKIM. Tunilahi kainin kontakan bolhon dihin. Mipiti hojo se nabon sawi na biar belit pakai Sukrista minin salam kan bolon hi. Tun program yaban hungsi zom tingin polamma program so hung saitan aba na si zom tinga hi le culture dance hungsi pai din culture dance hi masa pena hi V2 Somjang Jut Department Sole Nepali culture dance ito culture dance ni hum dihin ijesun V2 Somjang Jut Department ho culture dance thodinga na ki huno le pakai mina hiji stage langai hin hongda uwa perform nong borta diwin pakai minin team na kini hi Sole abana dong Nepali culture dance jong ready na nom diwin boarding in pakai min team na hong kini pai ni hi. Now we are going to have culture dance which is to be performed by V2 Somjang Jut Department and Nepali culture dance.
So may I request we to Somjang Department to please come hold the stage and perform this cultural dance. Tuy Somjang Youth Department hon lama hin bol chai chai ole Nepali culture dance amho hong lam di ohiin amho jong lungsi te in ready sa no umdingin kahinte mi piti ho koma kahintip nom chu hile lungsi te in eulowin na taw na diut mun chu lungsi te in nei to piding win kahinte me.
kim sia nam min sai la na la mi te ai hom lam ko mutin oi ko mute chon le kan ki kim sia nam min sai la na la mi te ai hom lam ko mutin oi ko mute Thank you. We to Somjang Youth Department for the beautiful cultural dance. Now, abanai iga bet ki diu chale cultural dance mama chale Kala Tumbi cultural troupe. Sorry, Kala Tumbi Nepali. Now,
another culture dance from Kalatobi, Nepali culture troupe. I request Nepali culture troupe from Kalatobi to please come over the stage and perform this culture troupe. And next we are requested Nepali culture troupe from Kopru Laika. Please get ready for the next culture dance. Hello, thank you. Kalatombi, Nepali culture troupe. Abana, if it kid usually, Nepali culture dance from Laika. Ama ho jong ki good walep. Pakai minin stage lang ahong lang. Ihong bor pi ulaki pa minte. Ama ho sing lai jin. Mi pi ho culture dance lasa asai ho phale bones ken khot beng khom pi jiu ti so pakai mina team nam kine yin jisu ki chai chai le opening prayer reverend gam khothang kangpo pi area pastor jisu ki chai chai le ama phan hong di hi tun Nepali culture dance laika akunin belhana nei taute.
हृदय खुसीले गाउँदैछ येशूको राज्य आउँदैछ हृदय खुसीले गाउँदैछ कल्वरी क्रुसको छाया हाम्रो देशमा छाउँदैछ बेरी कसैले छेक्दैन येशूको राज्यलाई कसैले रोक्दैन आदि नबेरी कसैले छेक्दैन येशूको राज्यलाई कसैले रोक्दैन संसारले नयाँ आशा देख्दैछ हाम्रो जातिले कथा लेख्दैछ संसारले नयाँ आशा देख्दैछ हाम्रो जातिले कथा लेख्दैछ अभिषेकले जीवन ओढिन्छ फुटेको जीवन जोडिन्छ अभिषेकले जीवन ओढिन्छ फुटेको जीवन जोडिन्छ पहाड पग्लेर तराई खिच्दैछ पहाड पग्लेर तराई खिच्दैछ येशूको राज्य आउँदैछ हृदय खुसीले गाउँदैछ येशूको राज्य आउँदैछ हृदय खुसीले गाउँदैछ कल्वरी क्रुसको छाया हाम्रो देशमा छाउँदैछ Hello. Baby, so okay you hite. Thank you so much, all the performers. Tuahi Ibmc ke vai hum so okay ta diu. Kata sanin outdoor program apa ma no om di chu ivai gai phat bin asunga no om chu tun an kichai ta in. Tuahi program aban hum chi ha diu hi in aban hum chi ha na diu wa hin. Nếu chắc welcome note thì đàn điều nếu chắc cái mong nôm hanin chỉ ra ấy bao hi dòng lệ thầu thầy lâu tắm tạo hông om zin English bao nếu cha hin say ding in cái hin phát cái hin làm sai này. Thank you so much everyone for your cooperation. Once again, I welcome you all to the 5th Ibmc Annual Conference 2023. And I, Ngai Boy HOIKIM, here. I'm so honored and I'm so pleased to be the host on this beautiful evening. I'd like to extend my warm welcome to you all, taking out your time with your busy schedule and joining us in this big event. And taking another time again, I'd like to welcome our special guests who come
far away from in overseas. And few of our like different culture who came from Manipur but who don't follow Kuki dialect. We are really sorry that we don't speak well in Manipuri as well as Nepali. Hope you all understand what I speak right now. Thank you. And now, without further ado, let me inquire what is going to happen shortly for today's program. We have lined up a beautiful and very interesting program this evening. So I give time to my friend to read out the ไม่ปีเตหอเนี่ยเทนาวาโมอิลิสเปล่าเสียกี่ปามเลเจงินประเทศนี้พอดไฟเปียวินตัวกลุ่มสังนิลิสอมิเลทุม IBMC Fifth Annual Conference ทำเซลายบอนสาวปุงจอร์มนาอิมันเทเจวินมาบอนสาวสงกิปาทุเซนประเทศนี้ทางว่าวินฮีตุนลาโปรแกรมกิมันสานาดิวโปรแกรมอสมลำเต้นกันสินโดโนวินฮี Opening prayer, Pastor Ngam Thang Kitisu, Pastor Haupu Sing Soni in Lopi Diutai. Sisu kisay chala praise and worship team, amahon la sana anay diuhin. Praise and worship team ho. Akisay chala welcome and introduction. Next item, after praise and worship team, welcome and introduction. Office staff, mahwako na. Ahin, sisu kisay chala welcome song, Bungzor Biblical Youth Department, Bungzor Biblical Youth Department ho. Amahon anay diuhin. Sisu kisay chala information time ay hi IBMC staff hen lang hoy lang ay jong le thon lawa ko ho iphan hong idihin sikisay chala solo Mr. Ginminlar T Songbem ama ko na ngay diu hintin sikisay sakil le speaker pa phan hong hintin tula speakers say PDUs le Reverend Dr. T.R. Angam HOIKIM ama hiding hin speaker pa phan kisay phan le closing prayer tao na mi pin tao na nei khom ding tao chai ding benediction Pastor Len Miller aman ai nei pe deu hi hi chu chom cha tu jana program kiman sa nei program simla na kine hi Tuan praise and worship team amon pat and kila diu hi. Tao na opening prayer sorry tuahi Pastor Haupu Sing So naman pat and kila le kipamente. Patin lupin dengan dalam program lawan hing tai ci thinau Benjamin patin hing tauna ke man mengkati all lupi pen hallelujah kapau thing tai kapatin hepa kagipau ve tu nila masapen angawe channa IBMC mission conference kai khom na masapen program thobane chan kahung chalahin Tuni dan canai puluta zalun hallelujah ten lopin sang penang kan pevin na ko makakipaon na lopi kan thangwa binahi pakai tu mabanang program kaci pe ding wahitan banai chaung kisim lo zosi ahi ding dolbang chele ke ma muncha pang the dingin pathel lagaw mo pui na le nang ma kai hoina ka program ne lolhin sa dewen na panpin na kathu munahi kabol kato zo seu nang malu pin dingin Hizana John Setina kom live adisan mantam talur kapakai Yesu menan ko makahung tabu hi amen Hello.
ke mahin zapi. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Pathin wa join tingin ibon chawin ate khang tila ana sa khomo hite. Mấy pi họ nó ai thêm một tê. Hello. Hello. hello, 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 hello.
Giêsu vạ chơi la sao tê lễ trong ngàn sông Giêsu vã chơi là sao thế lung lay sen na ngay ta in lúc lấy xe in là nhị ta in Giêsu vã chơi là sao thế lúc lấy xe in là nhị sao thế Giêsu chơi là sao thế sẽ tôn lễ phát thầy nan dòng Giêsu vạ chơi la sao tê a hậu a vai gen thầy tên dòng Giêsu vạ chơi la sao tê lung lay sen in la ngay ta in ina gom dòng lễ Giêsu vạ chơi la sao tê lan la khô mol khô lệ tô la Giêsu vạ chơi la sao tê lung lay sen in la ngay ta in in theng ki pa a ikai te Giêsu vạ chơi la sao tê ki khop pi le chang la nan zo Giêsu vạ chơi la sao tê lung lay sen in la ngay ta in Giêsu vạ chơi la sao tê lung lay sen in la ngay sao tê Giêsu vạ chơi la sao tê và nuôi cầm tin chọn sẽ nuôi thêm aloi
za na hina tu pa va chun Don so ke zin salva hen Zeleveya ikamiten ay ko ui Hinatun salvaon Kipata ale tanong ta enjoy leute Hinatun salvaon So na hina tu pa va chun So na hina tu pa va chun Don so ke zin salva hen Hina tu pa mi zo sen amu thei nan Hina thun salva on Hina tu pan gam tin alo so na di Hina thun salva on So na hina tu pa va chun Agam tin salva so hen So na hina tu pa va chun Don so ke zin salva hen Hina thu la cha ipan hi chim po de Hina thun salva on Vana ivan diu til pa hol hi ve Hina thun salva on So na hina tu pa va chun Agam tin salva so hen So na hina tu pa va chun Thank you so much, praise and worship team. Tuahi abani hunchil hadiu hin abani ahile. Welcome and introduction by office staff hong hiding hin ji azolachun. Welcome song Bongzol Biblical Youth Department amahozong to ready san omdingin kahin temen hin. Now I'd like to invite the office staff for welcome and introduction time. Please still. Thank you. Utung Anga Vaichana Annual Mission Conference International Biblical Missionary Church Manipur
Hong Kalsong Delegate Jose Nilhapa Idam che ohinam Light ahat valin kamu thay lo yong tan ipipi zong le pathin lungset na le pathin ngai lu na zala pathin koma ithum na le taw na ti ho pathin in isan pi win hichi program lol hin na dinga hi taw na mil hitui tam pilonga chikit le hobung lam kai ho akutina hobung tina zong taw na inaman zingova ina sayo phala ni ko chu tuni hong ki pan thai tan hitawang phat phala phat har ap wa hat chu nung pathin hi zalin pathin phat ana samuhitin pakaya pai pa jausen pakaya pai ki pau me tu chong he ai ho anga vai chana mission conference ibol thei naw le chi le taya om hi taw na zala hin pathin phat na zala hin pathin phat na hi isu mil lo ding ovin ahong ki khoma IBMC hobung member ho zo se pakai minin tem na kahin nei zin he to he tu chunga ai ho aki khop now welcome speed kahin sai ding to kilhonin ama sa penin tu chunga anga we chan mission conference a nasa tapan hingla pi uwa chukit le iza kaya panhung lazinga eho IBMC International Executive Director pu amala in sungmi techu introduce kahin bol nomin ama sa penin eho Executive Director pu Reverend Dr. T. Alangam Founder and Executive Director IBMC pakai minin khatbai indin do pi lew ki paw min te mi pi jau sen kun da be pi hoite amel jong hoi che che zingin pathenin pathei bo hen lang ta hi abana in nei phi Madam Ruth chuket le cha te ni nau te ni zamaulen zambun lim amo jang khabai indin do pi ke lo ki paw min te pathenin pathei bo hen lang ai to pi taw hen lang am ho zong na sata taw na ti tho apa na hin lawa tu chung anga wai chan mission conference lol hin na dinga he am ho zong gen thei ha sa na tam ta to zong lew ai ho IBMC Manipur hian lang chukile kol gam langa hian lang asam gam langa ko na mun chom chom hong kal song ho zo si ngai lu ni zala panaila pi salwin achung wa ki patu isai ki wen he ani chandan tu chunga hichi mission conference alol hin thein dinga amul le amol hum to a bongzol hausa pule hausa pi zong lungse ten khavein din do pi lo ki pawmin te pa then sei chikit le loinu koi ga be piote amani hi bongzol hausa pule hausa pi he awara pa jo se amani ko man ki sei thayo he eham te a amun amol he ai pal pi hi lew nom tai ki khop thai lo diu hin amani zalin pathin thang ba ovin amani zong pathinin sei thei lo sei zo lo phat thei bu taw hen chukile tu chunga kola lam kai ho serlet ngam he lulun he chukile ato khom pi ho zo se yum naw mun chi akha ve indin do pi lew chun ki paw min te kola lam kai ho yum mohinam amoy ki saboi be se wa hung jong ki khom man lo hitan tin amo chunga jong ki pa thui sevin pathinin phathei bo hen lang chukit le ako ko a hungkal song ho kapon do masangin tu chunga program dung zuya ikhat ho program chang ho kahin pon do ding hin tin ki pawmin present worship team ho hi ai ho present worship team ho hi diesel engine hi vin ichai all ola diesel engine hi dap lighting le hung sa thei wa alo hin na astan hung gin chu petrol engine na pha zo lo he ichai tu ni pat na hi ji chun nervous in live hin jinga ko na nal ta hin sa do hin present worship team ho chunga ki pa thui sevin apa na hi tu chunga ai ho recording secretary pan pi wa golang san min joy ti song bem chukile nunga Mary Divison khabe indin do pil han le chun ki paw min the recording secretary te ni ilanga nunga mel hoi ta kha le golang mel hoi ta ai lonin kun ga be pi ote amani zong tu chunga ki sei jo se kinong ka sei jo se chukile speaker ho sei jo se he recording of all do he tu chen kha jong awa sa hon loading hin
patinin namang sijing hlon ta hen ki pau me to pi tawin abana tu chunga medical in charge sai pan pi ding ho nunga ning nei chong wifi bongzol nunga holai tawa mi cho chong hung lo ha langa hung do le chun ki pau min te ai chat chat ai sai do he aji chu ka hepoi medical in charge of ka hepoi ti langa hung do le chun ki pau min te abana Miss Hoinel El Mangzol mai zo hong le chun ki pau min te abana nunga boy chong ke ko jim ama hi suti amu ha mu lo ha suti wang kamu thei poi an tin he zong le hong na ding ka hin try ding he tin langa ang din do pil hon le chun ki pau min te langa masang langa he nang ni medical in charge in tunil ha ako na ni ki chol man hlan loading he tan icha hi hong ve vil lang langa nunga mel hoi ta ni omin right side a ding nu hin nunga ning nei chong vai phe amai bong zol ho hin abana nunga hoinel el mang zol hin boy chong hung til ama ki din sa tan tin chu chunga damo vai se na hi zong le ama ni hin lo la ai chikil nurse ti hi honin ama ni mizan them ta hi honin icha hi adamo zong ama ni zan le mo dam jing deu hi ji chun ani ki mel chi ute ti pa hi ka hin sai hin tin na to chu mai lei pau ga sai leng ai khoi wang khai rom digi lakpa lai manai rom digi lakpa ichil inau sing na anda e khoi gi anga manga suba mission conference asida medical in charge ki thau pu bi riba leisabi ani se na ba khut pa lai rakanda coordinator natra women director hai gnu mabani se sak khang do aga mabani ngon da hidak aduga pot khuding mak lai hai se information pi bani amani zong ikipa pi ve sana ku ga be pi ute golang ho anamo adam mo khawin ati golang ho adam mo la kai ko man hung deu he abana tu chunga asar ai pan pi ho halang no muham lungse ta asar ho chu mi ni be amasanga hung to pi bil lang na ilanga hi darkar azot le ngai cha nong hi di hung hi ji hi chun amasang langa hi asar lam kai ho chun mi ni be ilanga ni sol pi le chun ki pau min te chukit le tu chunga counselor ai pan pi dingwa reverend limjang reverend jang sai chukil evangelist mangboy ka vein din do pi kit le chun ki pau min te nang ho thum tu chunga ai ho mission conference al hagaw langa damo na ya chukil le hagaw langa huing na nei lo lai ten huing na ki mu chi thei ni dingwa counselor ai pan pi dingwa reverend te ni le evangelist pudingin kul ga be pi ute compare ho wang chu saida tang kating nan mu chim na alai diu ji chun abana tu chunga interpreter ai pan pi dingwa reverend henmilal chukle reverend ngamthang kawen din do pi lo ki pamin te reverend hencha khud ga be pi ute kai ho se si small size ki hi zo hin ka ki mu tai ji lo ji wai na icha hi kalimu hi nei mel chi dingwin pakai mena ka timun he hichan chu program apoi mo ho ka hin phong hin tin tu chunga hi ai ho botlam kai ho pa jang min thang hi chukit le botlam kai hung zo se ka ve nin do pi kit lew chun ki paw min te botlam kai ho pa jang min thang bo ko mun lain adang pa ma hung lo ha go thang pa botlam kai ho jang khul ga be pi ute abana area pastor ho gambi pastor conference in ki chai chele area talo di gambi ding itai gambi pastor hong kawai hung ding do so okay le chun ki paw min te IBMC al hagawa ki ne pi ta gambi pastor zo se kul ga be pi ute amoy he ho IBMC gambi gup inai win gupa pastor hivin ki paw me taw taw te chukil le pe worker ai ho local pastor a chi ho zo se jang kawai din do pi ki le chun ki paw min te pe worker ho local pastor ai pan pi ho amo jong khut be pi ki dote abana evangelist ho evangelist inai ho zo se jong iki ki muhinam ki paw me ki kim selwe ku ga be pi ote nanung lang ngo ga ve ji taw ngo na lu chang bo na ga bu sa wa na mayu mu talaw chu me abana e ho IBMC sunga ngai lut ta ko ho sa ho jo se ko sunga ho sa hong zo se ka ve nin din do pi kit lew chon ki paw min te village chief ho ka ve hilanga zong ading o mu bin na kut be pi ute ku tol ho sa ho zo se chunga zong ki pa thui sai win
mission na ngay lut se uhi pon haupung mi pi ho na ngay lut na zalwa hilang na hongkal song obe na chunga ki pa thu sai wen hi so kille ka office staff chan kom pi ho state coordinator pu pa sai len ka wen din do pi le chun ki pa min te ko na be pi ute aba na women director no madam HOIKIM ko be pi ki ute aba na pa sai lal finance promoter Walang ataw ha, oh. Nataw na di he, langan nataw di he. Aba na mission promoter John, nung langa di he, John, nakulga, zabo. Kulga BP ute. Akay chu hila na ihet sawin ki pongda ki tang kating. Hichan chu office lang ako na kahin pon hintin. To hi roll call involved daw tayo. Oh. Koy ko chu hungam, koy ko absent ham, di chu involved daw hitan. Ama sa penin, Bongzol la hobung bipi zau se khabe in din do pi lew chun ki paw min te Bongzol ho holai muna na taw ham khabe ding do te Bongzol zau se kol be piu te amo he mun tin gam tina asara pangloi mesa pangloi hi chun ki the chawe tawin ki paw min abana cycle gabi langa ko na kan pat ding hin ding pi bunga ko na hungkal song delegate ho zau se khabe in din do pi lew chun ki paw min te Ting pi bung itamu bena ki pau me kun ga be piute li si kan pondo thai lo hin aji chu azole le ang hung na alai ji a recording hilanga he record abol na alai chun jingle kan pondo do hin tin aba na es konom pai cycle gambi es konom pai ki pau me tampi hungovin khut be jong ithasi win na khut jong ha be ana be huitin Aba na pulayang te kay kut beng ute ki pame amo he bus len ta hong ki tolawe hin pastor palam kay na aba na ti song bem te ki pame mi tampi hong uve hichan chu cycle gampi ako na hintin aba na Diu kay teman bilang ako na kahin pon ding hintin. Ke kot sima ko na hong ho ka ben din do pi lew chun ki pamin te. Ke kot jim ki phalam ta na ding do ovin. Thanom ta din do do he kut be pi te kot jim te. Aba na vi kholen. Veitum kholen ako na pastor convoy and party ho. Ke phalam po te o mi tam pi hong ve kut be pi te. Aba na hai pizza Pastor Lulun na party hola nung lang pe zinga ko na masangan hung tau do he ki pau me aba na ai thu he pa na sangan hung ha anung lang he pa hi one man army hinom lo ta chama he chai ama assistant dikhat an ki poi ku ga pe piu te ma song aba na em song tun te hung lo ha song tun te hau sa pi lam kai na nunga tau oe ki pa me khut be pi ki do ti hichan chu niu ki thaman bi gam bia ko na hintin aba na tibong gam bia ko na ti lok lai phai te ki pa me pastor pa nang te ni choma na tawan na kial ngoi ho choma na tau sa uchati hi aba na ti Zion Veng Ren Jang Say and party ho hola like ha ding tao ngo ki pau me mi tampi no ngovin aba na ti chalbung te ki pau me gut be piu te amasang langa tawin aba na tuimun nom te nakut ubo kamu ki pau me tau te aba na ti lungmon phai acha pastor pu ho sa pulong kai na nunga tawe ku be piu te ka ve hichen chu ho tibong ngam bia ko na hintin aba na vaison na ko na hongkal song delegate jo se ka ve hung ding ote ki pau me mi tam pi hung win ki pau me tu chung amo gari alen pen he aba na vial zolen te pastor Jiljang and party amo lang pe ako tawin na kut pe piu te kai
abana saran phai te pastor phai na khut an zap ta chu na chang se ni da ne na khut na ga za wanga abana tian vai son te abana tuisom zang tu chunga cultural troupe ho cultural dance and ball pi ho pastor palam kai da khut be pi ute nunga ko dim se jengwin ki pa amin abana vai son sinai te ki pa me abana vial khunom te abana vi zang nom to hi kampu pi gambi ho kan phon de hitai lungpho ho hungding loi chin ki paw mi te lungpho ren ngam thang en party ho anung langa ko dim se jing we ki paw me nong vai ge jiwa nung na chan o he ban ti la amasang la hung dalubo abana tulen phai te ki paw me nu te pa te ho langa ta wen na abana silam zang ki paw me mi tam ta heng ubin abana el mangzol te ki paw me abana bongzol te bang ipol ta bin na el gun phai te au sapi chon khut nga nei len ka anga ka dop de ti ki paw me khura be an be piu te Kampu pi town church ho ki paw me minen party ho abana hi hinglip langa lut ki tautin ti wan kot nom wan gam da kina he wat kot nom he wan gan lut na lampi he kut be piu te ki paw me au su pulam kai na mi tam ta hong bin abana bungkot hung lung nai la bo ha abana go thang gam la be se hung lung zo lo bo tan tin abana kie mol hoi pastor lal and party ho acha ki pa me khul ga be piu te abana hi more town church te settle ne hu hitam more town church amo hi hong thun naw nai na lai chana boi jap nan el zo zang amo jong ilang ako boi na lai hong thun naw na lai ti chun jang len phai wal pabung amo hi hong kil hon thi chun lang ako akisa boi na lai win he abana na chi ke taw tin sama ko na hong kal songa IBMC member ka win din do pi le chun ki pamin te reverend pu hin ho missionary pu hin holai tawham ku ga be piute mo jang mun gal ta asam banza ku pia ko na hangu be hin pathenin na chungwa pathena bu han lang Tripura missionary te ni le loi ho jong ka be hong ting le chun ki pamin te missionary te ni na student ho nan ki puilo bo ha ama ni jong ko reng ho ki so de hoi tai o khut be piute abana jangau bunga kona pateni sopiteni zong ngei lut na nei ta hongoven ka ven din do pi lo ki pawmin te holai acha ki pawme mathang dai khoi gi wang khai IBMC amrak le pi radi yam nungai gani anunga tawe khut be piute mathang da laimanai degi lakpiri ba ko itul now thank you pombi bayaragani next I want to introduce Kanglatombi Nepali Church tuna cultural dance ball pi ho pa me next Kobro Laikha Nepali Church Chiveta mo Chivadan tantin tu chunga delegate ho list hi na present list hi record am so kai hin azo jangte hongai ji wa chu hilanga asip ji wa chu hilanga hi record ki pol man lo hin jing long ki phong do ding hin tin ji chun tu chunga media mo ai po pi wa HOIKIM media te khawin din do pi le chun ki pawmin te HOIKIM media te
gugu na party could be a beauty to hi ai ho live stream umehin na kai sai jong hi live amin avet thai hin hi cha hi party ho nuti ho nunga go long smart ta ta hin ki ban do azole chop de dong ki ban khaliao chun hi chinu hi chin ba ka mu kha ale ele ti do hi cha hi smart tai de ki ban dio ho in kai jong amasa di ki chu do adi cho amasang langa na to lol na limu ki mu lo ding hin hi cha hi amasang langa i to do amasang i ki chu do anunga i ki chu lo do hi cha cho amasang langa to di ki chu tin abana hi tu chunga ho guest speaker ai pan pi ho hi director pan ama in an ikhat ding hi ta ji chun to hi director pan apan hi la pi tele ki pa amte may I invite Reverend Dr. Tialangam for the stage. Nadamu hinay mo. Kipame. So I'm so thankful to God Almighty who give us this wonderful privilege to stand here and to introduce our guest speaker today. What a joy to see that always, that to see our friends from overseas to come over here and to bring the Lord's message to us. So this moment is a great day to celebrate the goodness of God. International Biblical Missionary Church is established by God, and God has entrusted that men of God and women of God. And along with us, that we also have that our brothers and sisters who are overseas from United States of America praying for us. And not only praying, they encourage us and support us at this hour. So I would like to introduce that our guest speaker, our friend, and before that I would like to call that my wife and my family to come and to welcome them here this side. Please, Ruth and Jamhaul and Jamgulim, come over here. That we'd like to welcome. And also, Tunia ka sa idonom to Ibmc in Kumsom. Isong ihingnay po vin kum nga kum gupsung hitana pathin tuam ki man sa na sungwa tui khang len gal langa ko na e ngai luwa e tau pi ho tu nei phon no de his in mi pi te ho zo se ko ma ka tip nom chu ki pa ta mai rei salam ilim de vin jong ka tim na him. Yes, and now I would like to introduce that Pastor Shane Farmel. Would you please come over here? And he's the pastor of the Church on the Front Range in Denver, Colorado. Please stand here. So next, I would like to request that the Pastor Brandon, the worship pastors of Church on the Front Range, please. Ama hi fit gup la inchi gup baba sang he. Welcome to Ibmc conference pastor. And our ordination chairman, Reverend Dr. Ronner W. Lee, please come here. I know he has that knees replacement, it's difficult to walk out, but we like to welcome you. Welcome to Ibmc conference. Please come move this side. You can come move this side. Tuna kasi say na ngai lo ha le mol na ne do he. So they are going to listen me if I say sit, they will sit. If I say jump, they will jump. Kipa amin pathian ei long set vin tu chunga hi mi sombal hung dinga ki gung hin hinda e ho gam tu chen now India gam ahin na heso kevin solkal ki vai pu na dung zuyin pathin thu akiman cha na ho dingin lampi ki khain hi jong le pathinin hi tabang ha salai ta a so pi e ngai lo ho pa salo in sol pi jivin am hozal pathin thang ba na hem hey Ibmc, if you would like to welcome these preachers,
Let's give a big applause. Ibon sabi kipa namin bon peng pumin hot peng utay. Pastor formal ma sen hi kahin ko to sim ama ho bung hin cinema thova vanoi le sitnam mi vat dinga kahin ko to sim hi na bolo hin tunia pastor sen hi ma hin aho bung wa ama hin tunia hi chi ama ho bung hin IBMC missionaries a chok pi hi ti kapon do nom na heng. We are so thankful to God that Pastor Shane and Pastor Brendan, the Church of the Front Range, has supported 100 missionaries of the IBMC. So thank you, Pastor. And so we are so blessed. We are partners in the kingdom of God. And we have the wonderful opportunity to serve King of Kings and Lord of Lords. So we would like to thank the church in the Front Range, even though they are not here, for sending and sparing the time, the precious time about the pastors and lead pastors and the worship pastors. So we'd like to thank for coming here. And I know that it's a difficult atmosphere, but we have the same Jesus. Amen. And I also like to thank that our ordination chairman, Reverend Dr. Ronald Lee, he has been with us in ups and downs, and we're so thankful. And previous year he was unable to come because the Indian government has denied the visa. But after replacing his knees and hip, he came back. Thank you so much. Thank you for your support and thank you for your prayer. It's in tuni in kaga say do nom chum eho hobung sunga. IBMC ahin ya lauchen om abitam abang khanin daktal ngam thile iti dham tihin daktal ngam thilong le chojo sin na din pidi heti ka phun ono mane hem iki palo hame pi ho. So even Reverend Dr. Ngam is passed away on this earth, this man of God is going to stand with IBMC. So it's not me, but people like them, they will stand with us. And tunia kaga sa ito nom chum kan nei pihin Dr. Runa hin kachate ni hin kachate ni school kai lai hin hinong le mission conference sa kachate ni kan puhin mission chu ipiham pathin na to ipiham ti ho sat a kahin pu his in tuni in mi pi ho koma ka sa ito nom hin chule mi pi ho koma ka sa ito nom chum kan nei pile kachate hin don bulba nap don nan ho pilo le lung set te in akilit sa eti hi win ne ngai da bo win na pau ka hello si wa chu nan don bu lo tiu hi akilit sa nei na gal hi win ti ka sei he chen ei pau hello dam ta am ji len ai so ding hin amo da lu sa ki in anang ong ta bong he zong now for those say Ilaya kan dito sa CCH ay pau hello mo ay nando anak ni hong view ba ihap ti ana ho nei mo anan don bu lo le ikilam ka hiza ay don bu nom lo ham ti in anagel hi win ama ho hin pau na nga anang nga hi wi ti hin Echun tuni in kaga say do nom chum ahong zo se Krista menin kay ma executive director le ahong zo sin. Let's welcome the people. Let's raise our right hand, please. Let's welcome to the public these people. Let's raise our hand. Kahin limbe ti hintin tuni speaker ho zo se ipon do now chan chu hintin. Thank you so much. Now you may go back to your own seat. Kakipawe. Hitchen chu welcome to introduction in ball now hintin phone hay phone khil zong le ki ngai da muitin zini ko zong le pat inai na lai ji uchun ban bana ka hin phone do hin tan te ka ki pa we
ki paumin phun dinga lom het dinga lom ho a hino le ki het to na te ho chui nei tawin to a hi welcome song Bongzol Biblical Youth Department amon a hin sa dio hin chi zo ting a chun information time hong hin ding a hi in chilai information na dinga jong chun aphat lo di ho chu lungsi ten ready san no om dingin ke hin te win tun Bongzol Biblical Youth Department ho chula sa dingin ken ko ve Hello, hello. Hello, hello, hello. Good evening, everybody who's gathering here today. Now we are going to sing a welcome song. The title of the song is King of Kings.
Bongzol Biblical Youth Department langai ta nei sa PGVin pathin pathai na bo halang abana hi information time hi neu khat hong ki khel tua hi solo gol hang gin min lal ti song be min hin sa video hin amane ki ging jing lai jin amana hin sa chaile speaker hong giding speaker ong ke chai phal information time zo hong giding hitai ti chu kan hen sa a hi in tun gol hang gin min lal ti song bem ama chu la sa dingin ka hin ko pai pai Hello. Golong gin min lar ti song be. Ma ki sai le speaker part Reverend Dr. T alangam HOIKIM. Jadi Hello. Nabon sa bin nitha pa. Tabang nitha pa ipi wa chung nung pathin tang ben ben lam. Pathin lo pi na dingin lam pi niyo mi tila dun sang ya. Hello. Lampidia umme Tina lehinna Anigela tun sona Vai homnia umme Tina lehinna Anigela tun sona Belte hilo Mai to pi te di No bleda umlo amatanga hundu te di Natino te Hoi lam na zonde Don so atina Le don son hinna Pata muhing pata tua hihe Nalam piding ki heteri Mi hau sai hellang Mi vai cha hi song le Ani gela thi te de Mi ting pen hi hellang Mi ngol pen hi song le Ani gela thi te de Ai pa Việt Nam him trộm lâu đi Ki có xa nu mình amma chẳng ngã hung trùng tế đi Ngắt thi nút tế Hồi lắm na dồn tế Đồn xa thi na Le don son hinna Tu hila pata muhing pata tua hiye Nalam piding ki heteri Ani khule ani da
ปฏิรูปเป็นจันทร์ Kipam le zingin golang gin miller patin wa soi lengi ta isa pizalin ama patin patay po hanlang tun program ban sin tin tua hi speaker pa phan ngi ditan hi speaker tun la speaker ipan pediu Reverend Dr. T.R. Ngam ama hiding hin ama patin wa soi patin tuan se sunga hi lunglut ta pakai mina inapan khom te vintin na kinahin. Now, I request our speaker, tonight speaker, Reverend Dr. T.R. Ngam, to please take his time. Nadamuhinam. Is that Elohim? Kai, ibon sabin katbay dungute, shall we stand together please in our feet. Ibon sabin dungute, itin nawahin. So let's greet each other. Now it's a greeting time. Ibon sabin izir ibaya ho chuchibay bolu hitin. Jisu mel hoy na in nang zong na hoy sa tay. Because of God is good and God's sign upon you. Let's handshake each other. Kai bolu te. Mi khani na lom pe na mi thum chibai bol de he ong. Mi khani lom pe na mi thum chibai bol de he. Ahile ulena hozo say. At least 3 person you need to say, God, Jesus love you. If you said at least more than 3 person, you may sit. But if you not, don't sit it. Mi thum sibay kabolti si to mi thum thinglo si na din dan diwa hi. Tuzana hi pathin tu sot dai say lo diu hin tin ipihilem. So now I would like to request that my brother and my friend and the pastors or worship pastor Brandon Gibson to come and present his special number before I go into the Word of God. Hot baby day, wa chai la sa di hai. This one? It's asang di laham. Asang ka day. Oy po asa di lawahi. Kai. Asang choy bo ichibang him. No, zong kisay na banga. Kadil su aga sa atori tam tihing. Sila sana hinapa. What did stay in here? Awesome. Hola sang loi zo mi ka him ka dile ama ko ma ka dile cha now sen le kai tai. Give me 1 second, TL. Okay. Ala sa masangin
pasal ho khadin Bible a pawan simpi dingin microphone ng na pilewsan kanome mic tuni sa Bible sim diu Ezekiel bung som nila ni sang som thum chule Isaiah bungu sang gate le John sut ki pana thu pa bung som ni sang som nila khat chu pasal ho na kigin pibintin in simpi de darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord, and it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give light, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Thank you, Pastor, for the special song. Khaile ulenau tu zanam hung ke khom ho zo se muntinang ho thatsol le nang pum hizong le tu zana pathin thua chamchai ke holim diu
ide savin tuzan. Tonight, I know that everyone is tired because they have come for a long way, some by work, some by vehicles, but still then we are exhausted. Yet our brothers and pastors and teams who have come overseas, maybe this is the jet lag, but it's time to awake and didn't sleep. Yet that we have the great privilege to listen to God's word tonight, and we are going to spend for a few minutes with the word of God. So I would like to ask to be here with us and tonight, and we are here with a purpose. God has the plan and purpose in our life that tonight we are going to stand with the living word of God. Tunin kangailun Ibmc hobung mipi hozo se avelin tu panin na bon savin kangainut now kabanzin in salam kahin pim na him tuzan hin o ipitu say diu ham tile itopik ulai hin amta na he islaya hin mi pawizang vin standing in the gap apalaya ahom laya ding ding su ko hitam ti tu hi tu zanin. Tonight we are going to talk about standing in the gap. Koi ham alaya ding ding atsu ti patin in a hol hi ti chum tu zanin isay do no manahim tusim khan hin sailang China gama hin communist hole ta san ho ong boy lai uchun Christian ho su gan thea am lai ta chun hitsi communist gama chun Christian ho go hilovin pathin hitsi Chinese religious akona ho akona hilova adang ho zo se chu su gan thei ding in an ta na hilem Buddhist ho jing dong su gan the na min Christian ho su gan them lai hin China gama hin hong zam ta na hile ama hong zam lai uchun lấy cô nói ai nong lụt mình là lấy cô nói lụt nào và con xuân giảm độ đến ngắt tiêu sẽ phải họ ăn dalai với xuân à về này là sung tum liên ta họ nằm ta in thì chỉ sung tum chum akili độ là coi mà chỉ độ để hita in ama họ là làm cái pu chu ông đinh độ in mi pi cho nó cái thâu vin sung chu à son đào này sung pi cho son với hele lai xuân chấp bằng họ à cái thol độ thế này đinh khu ông ta này hele His lai chun song pi cho dom mun tin am lai chun Sapai ho China army hon an dal lai chun mi pi ho thagam de ti phado chun alam kai pu chun asai ta nei mi pi ho ko ma chun hi ti song hi ong khil ha lai bon vai thi diu izam do thei ta lo diu zi bin na ho zam win lang ke ma la hin thi dan tange tin ama chun hi ti song pi ki ka chun ama cho ki zep ta in song pi hong kil in Song pi chun ama chu alaya che phat chun anoy hom ta in a hi wangin atisan kai chut chun in hi chim alam kai pau chun a hin na pitan a hi wangin ama zal chun mi dang ho zo chi chu ko homa chun a pot do thei taw na him hitabang chun tur zanin pathin thua ka holim nom chu so pite ho alaya ding ding koi ham pakain tu zan a hin nang la ke hi Tagaw mong thai ho le pathin ke ka pathin nung ha na am ho dingin alaya ding dingin a day ve ti isay do diu hin tin hito kelhan chun pasal ho khanin Ezekiel bung som nila ni sang som thum hin simle ke pamente Ezekiel bung som nila ni sang som thum agam chu ka su mang lo hil na ding tin ama ho la chun apal ge na tung do ding le agam sung dinga kamasanga ake alaya pang dingin mi ka hol wangin khat sa jong kamodo di pui Kipame. I'll read in English tonight. Ezekiel chapter 22 verse 13. So I sought for a man among them who would make a wall in standing in the gap before me and behalf of the land, that I sought not to destroy it, but I found none. Let's pray. Tao na everything. Pakai tu ni zanin pakai na nga dingin palaya ding ding pakai mi nei sem do pi bintin heng kataw na heng hepa John set thinan muna umjing na lai ho pui do dingin nang man na su te pakai
na hin chau do ding in tu zan ka taw na him pakai tu ni hin pakai muthim thang bangin sin na in hilay sin hello dimtan pakai na nga dinga Krista dinga pusal hang sen Krista dinga nunga hang sen Krista dinga pusal hang sen pakai kalai ba ki hole tu zanin pathin nang man na hin athua ka ki holim na dewa hin tagaw thing pathin nang man tu zanin na thu hin nei holim pi bin tin Jesu Krista mina ka taw hi amen tu zanin pakai tuai ki holim na dog diwa ka sei no nom chum hiti pakai pathinin Israel te la achun sei ta na hi mi him te chon sit na helin ta in hiji chun ke main hiji mi te ho hi ka su mang de hin a hin la hits lai chun thogena pal thogena alai ading ding ka hole tin he tu zanin ka so pite ho tu chung mission conference wa thu pi chun alai ading ding koi ham ti ki hol hi ti chu alaya ding ding koi ham ti ki hol hi ti nei chalai chun bible chang pasalo khan in simpi ki diwa idei sau chu tu zanin the second scripture portions we like to read in Isaiah chapter 6 verse 8 Isaiah bungup chang git khan in simleu chun ki pamte aban le John sut ki pana tu pa bung som ni chang som ni lekhan Isaiah chapter 6 verse 8 Isaiah chapter 6 verse 8 Hizi chun pakai ogin hitia ase keiman ka zai koi ham keiman ka solding mi chu chule koi pien ham ki holding a chiding mi chu ati chin kinjang keima ka umnai nei soldin ka ti ki pamem Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who go for us? Then I said, Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Koi ham kay man ka solding tin okhat ka zan hichot kay man ka saytay. Hikoma kami pakay kay man ay solin at Isaiah team kawan sin him. Abanin John kipana tupa Gospel of John chapter 20 verse 21 kanin ay pahon sin kila jan kipaminte John 20:21 John 20:21 Hizechun Jesu na jauwa na chungwa lungmonum hen pan ke mai sor banga ke man nang ho ka sol na hive ati Kipame Gospel of John chapter 20 verse 21 says, So Jesus said to them again, Peace to you, as the Father has sent me, I also send you. Tuzanin kasopite ho, hichi Bible sang thum himang sa an ikhodim divin kanom rehim. Amasapina say do no mutsum ahle koi ham alaya ding ding. Who is going to stand in the gap between God and human being? When God created heaven and earth, and when God created human being, He said, it is good. Pathin in vanalay the semin, to let me him te sim chun apatangay ze atirahim. Ahilla mi him pain chon sit na chun pathinin. Oh, hitsim mi him te kasim hi kakisi tabe atinahim. When God created men and women, and He placed them in Eden Garden, when Adam and Eve commit sin in Genesis chapter 6 verse 1 on, and God say, I regret that I made human being, or I relent. But He didn't say June, oh mi himte kasim He kakisi etichu. But He didn't kabol kileti na hipuin mi himte ma ba choy dinga simhos kasim chu kakisi tange ze atine. Ahin tur zanin kaga say do nom chum pathin la mi himte ki ka chun ki khan na mahitai hichlai chun ki khen na mahita je chun pakai pathinin amite say juite ho koma
asi nom chu koi ham alaya ding ding tia Israel te dinga lamkai ahol bangin tu zanin iga sei do nom pin tau chum mi hip te hitulain adin i ho thinglang mi te ho ding in jong se wite ku ki cha te ho ding hin be lewen i ho la jong hin Christian hi mai thu hi in van gam sin dinga pathin ho do im jo tapo ve ti ka sei do nom na he du zan he ni lung thai lo mai thei hi ama wang ka so pite ho ga ngai to hite e Christian hi na wa hin tu ni hin pathin a lungoi na dam ipakai u cha lungoi na dam ti ka sei do nom ki na he he chun pathin in dunia hi hichi mi hem te chon set na ha na ku na chu a hu do ding chu mi ngai cha he ti in pathinin them gao ho chu ta le pathinin leng ho hin solin a hi bangin koi bacha mi hem le pathin ki ka chun a hin kho phal do ding am poi ti chu a ki chen tan imu taw na hem hi to ki han chun tu te ka in Bible ma man ga velo hen ilai chun Bible a chun iga ba ding le Israel te gamthima ko na hum ki tolu chun when the Israelites came out from Egypt, when they came to the place called that Ajalon, in the valley of Ajalon, when Joshua and Caleb and the soldiers, the army of the Israelites fought with Amalekite. Hiti chun Israel tele Amalekite mite Ajalon muna chun akisat lai chun Moses say na he Moses na say na he kay ma mulchunga ka kaltaw ding ka khot ka za de he ati na him pathin ko ma taw ta na khot za lai chen o Moses na khot za lai se chen Israel ten gala zo bit akhor ki su tul teng la hen Israel ten gala la jitaw na hen pathin let me him ki ka lai ding ding chen Moses ana ding ta na he Hechun tlai Bible sanga imu lim hi kabat sa nom na him. When the Israelites fought with the Amalekite, Moses went up to the mountain and he straight up his arm. As long as that Moses' arms is straight, Israel prevailed. But when Moses' hands gone down, Israel were defeated by the enemy. Tunzanin kasupite ho. Moses chun pathin le mihim ki ka ding digin amain ki pido in hichi mul chunga chuna ding do in lam kai Moses chun amite adigin amana khot adom ta in ahibang in Moses khot chol atha chol panin khot ki sulai si in galalal jitabin hichi chun amma seizui deni chun akhot lang khat se do pi zo chun Israel ten Ajalon muna chun gala zo tai ti heaven pathin lo pin changhan tunin tlai muna kaga sei do nom chu ka so pite ho hichi Ajalon phai changa chu ipiham tile Joshua bunga na chang som langa chun imuta Joshua bung som na chin mutaw na him pathin nisa adin dan sa da mun chu hi na him pathin nisa lel ha ho adin dan sa da mun chu Ajalon muna Israel ten gala sat laiba Moses in akhot za lai chain mi him le Israel te ki ka ding in Moses palain anading ta na he stood in the gap he did in Israel ten gala na zauta na he tu ne zanin ka so pite ho kaga sei do nom chum pathinin tu zanin sei ta na he lam kai ho khan in Bible chang abel in refreshing bol kit na divin hin simkin in tin Ezekiel bung som nila ni chang som tum na chun asay na he kay man mi ka hole dis na chichum I saw the man who would stand in the gap ay pa wa chun khata hin simkin vo mung senten Ezekiel bung som nila ni chang som tum Ezekiel bung som nila ni chang som tum chu khat hin simkin vo So Ezekiel chapter 22 verse 30 said, I saw for a man among them who would make a war and stand in the gap before me on behalf of the land, and I sought not to destroy it, but I found none. Kwe matsa hilaya chun ading di am tapoy atinahe ay pau chun sim kinavo.
Hello, hello. Ezekiel bung som ni lani chang som thum agam chu kasu mang hello na ding tin ama hol achun apal genal tung to ding le agam sung dinga kamasang ake laya pangdingin mi ka hol wangin khat cha jang kamudu de poi apal ke lai muna ding ding chu ke man ka holin koi ban sa ka mo poi atide dun zanin ka so pi dei ta te ho ko ma ka sei do nom chum patherin hichi sadam le gomara su mang ding en hong lai chun hichi lai muna chun apalai ding chu bi a hol koi ma am lo hin a hin lai muna chun o Abraham chu palai na pangkit ta hin Abraham chun pakai ban til ko ma chun pakai nang main hichi khupi sunga hin mi som nga chon pham le da sumang dem tide pakai pathin in sumang pung ka te mi som ngam le ka sumang lo de he tin a hi ai wagin amu zo lo ding ai phatin Abraham chu alaya ding kin in pathin le mi ho mi he mo sumang ding cha nom lo je in Abraham chu alaya ding in pakai nang main mi som li lenga hi le na sumang dem mi som li lenga mi pha le nang man na sumang dem ati na hi som li lenga long na sumang punge tin hi je chun som li tin som thum lenga tin som thum ati in ahi bangin mi som nang am zo lo phatin ka le me in Sodom le Gomara chu sumang na hita na hi tu le zanin ka sopite ho pakai pathinin du zanai het sa no mu chum alaya ding ding palai ding mi angai chai ti ka sei do nom na hi it's an Abraham chu palaya ana ding in abanin velew hen o Israel te kam thima ko na hang ke tol do chun Mosi chu lam kai Mosi chu Sinai mola ga chi in thu somala chun hong kinung le lai chun Aaron anoya do pa so pi pa Aaron tempule aso pi numeram chun bong no lima na semovin Israel te chun o izima ko na hin pui do chu Yahweh pathin he pu a he ti lovin hit bong no hin sam han ai pi he ti vin pathin lim sim thu chun hau ta na he When Moses was in Mount Sinai God gave him 10 commandments. By the time he came back, then Aaron and Miriam, they made the golden calf. And the people of Israel worshipped the calf and said, this calf has to deliver us from Egypt. When God was angry upon the Israelites and to destroy them. Pathirin o tunian Mosi Israel te hozo se kasumang suke de hitai atitanahin pathirin lunghang tan Mosin pakai nang main kidam ta na mi te ho izima ko na gamtima hita mga na thap na bantha na hen pui do mi ho hi na sumang na ngai dam lo ding le kay mamin noi mang ta na tinahi pathin lo pinatsahan kaso pite ho tuniin pakai jisu adinga lagawa hangsan mi pa minu nunga gol hang ki hole o Moses oi hicho pathin hita mga hikahin saya na thua kan lam kaya thilke danga mu wa thungai lawin athiule ti tawin te atipu de he Moses o alaya dingin pathin le mi ho ki ka chuna ding tan pakai hichina mi te ho na sumang sangin kay min zo sumang ta na hin na le khabua hichil le khabua kun hin kay min zo noi mang ta na ti na hi tunin hau na tang ho pasal ho thagau mi hon tunin pakai hichimi ho hi god muna chi sangin kay ma hin khozo lantin pakai din ki phiu de ka si do thagau hin khu tunin pasal hau na tong tam ta in thagau ngai lo lovin ikel moi ho ngai lo lovin im gam ta be pathin in tu zanin pasal reverend evangelist ki kholin na to na mun ka ti ne ka si do lo Mosin pakai na mite ho na sumang sakin keizo na sumang na ti alaya ding thai ta din pathin ka thang mare tu zanin pathin alaya ding ding in e ko be ka so pite ho
dunia hi pininga alaya idin ko ham kasupite ho ben meidil hi atabe au mahi ti kasay no me ben meidil bang hi atabe he kasupite ho. Why we need today someone to stand and to evangelize and stand in the gap between man and human being. The hell fire, hell is a reality, is not a story. There is hell and there is heaven. Oh, van gam jong among mo ngeti heaven. Meidil jong among mo ngeti heaven le. Oh, Jesus Christ ta san lo ho, milim sim tu ho, doi le kau ta san ho, mi ping tha lo ho chu tun sot meidil si de hi. Tuni zanin ka so pite ho ka sei do nom chu o alaya ding ding imhina. Ibmc haupung nong ti hauten Manipur gampum pihin India gampum pin tunin o mutim thang bangin akitol nahi. India gam matam zo astin tamta in o gam sungahin pathin chu bong hi tin bong limi ho gam ta nahi. O tuniri gam suwa Manipur gam sunga eho in letting daisy in milim sim tu ho ho ngaya ibo ho gam ta nahi. Bakay si suading apasal hangsan numay hangsan lo hitam tu zat it alaya ding ding miya ki holy. Ben hiji may di latsun kum khuto nga tun so na kisi yung latsun ngay dam chang talo di hi hiji may di la ata ahile azo hidan chu belevan o tu zanin nambu phalo din yung le mi ho pa le Lazarus in ko chu ga be hite. There is a real heaven and hell. We know that the story of the rich man and Lazarus. The rich man died and Lazarus also died. One go to heaven and one go to Hades. And the rich man asks to Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus forward to put a dips of waters in his finger. Patin, Laiten, miho sa pain, may dilam Laiten na kachan pa. Kapu Abraham, nang main Lazarus is solin o tuniin innung ta kadayeti hipon mihaw sa panangay chatsu may dilangay chatsu khot zunga tuing wat khat may ngay cha dang cha kamahiti kasay do nom kinhi kasopite ho hitun tuniin khot zung mo tuing wat khat may ngay cha may dilang kapatsun o Abraham chuni pisa yam nang Malaysia na namlayin na day namin punsan dumin nakisbonin, nakisilin, na dunanin, Lazarus in gantay na tuin, ahibangin tudin, pagkayang sumatsol nga inom tanamtay. Kay man Lazarus hin sol tay pong kate, ipisinam tila, ikikawahin ko, ong homlin, taamta zin hin sol tay tapong itinihim. Chua kisizong lewhen, ngay dam sang talaw ding tiin lasim tu na sebang into na zanen kasopite ho Kristahin na day na ilaw minumi pa nungagol hang yung na life na tu zanen Jesus Kristasu ihuhin pula leng pay kisandigin katiminahin o pakay hungin kalungsunga ng mahong seng tunit pakay ng madingin kakipino do may itin ko kipidin ka do nahin kasupite ho tuzanin o alaya ding dingin pakay patinin tempo hamin mihim te chon set haddo dingin kuy matsam talaw ziin pakay patinin angay lunpe at sa pa Jesus Krista Calvary ngay lun natsun cross ng atin and sultan him. There's no one can redeem and no one can die for the sins of the world. That's why God sent His only begotten Son Jesus Christ to die on the cross and to stand in the gap. Amen. Pagkay patinin at sa pa Jesus Krista to alaya ding digin mihim le patin kika ding digin o palaya digin cross and soltain dunin Jesus Krista cross atia kunsun tina kunin hin nagal kain tudin
ko hi jong le Jesu ta chen zo setting in tun son hit kem lo it's an thita zevin hallelujah pathin ni thang ba de he tu ni zanin ka so pite ho Krista te lo lam dang lo hi van gam chi na dingin tu ni kum som thum som ni Christian his in van gam chi thei po hite conference tam tai zau ji win seminar tam tai zau ji win van gam chi thei po te Jesu Krista chu tu ni in nang le ke in I hu hing pu le len pai ki san ngai hi ti ka sei do nom le hi chim ti nei lo wa ka sei hin I pham ti le hi ti hu hing na chu tai lo chun koi ma ban kam lu lo de hi ti hi ki chen ta ni mu na hi tu ni zanin ka so pi te ho koi ham alaya ding ding in Isaiah them gavin hitin o ka zai koi ham ke man ka sol ding koi ham ke ho ding a chi ding ati lai chun Isaiah thêm ga vina say na he pakai he koma ka me ke ma ching ka te tin he tunin ven ka so pite ho Jesus Christa hu hina thu zalo tam ta ho lai hin tun in missionary ding a ke ho le pakai na tong de ke ho le sa chen tun in nunga go thang mi du bi pa hon pakai ke jong ka me ta nei sonen ti ki pido ding yum nam tu zanen ki kolin ka nom ne he zon bung som ni na sang som ni le khat na chun Jesus hiti na say kit ne na chung ma chom na han ban ke mai sol bangin ken jong na ho ka sol na hi ve tel e ho hin mo pu na len ta ine hi tu nin alaya ding digin pathinin yo zo si mo pu na pi ve ti pathin tu a tu zana ka ga sei do no pen ta chu khat na in bakai in anatong ding mi ho le ka so pi ho tu zanen bakai in koi ham ka sol ding ti a ko ho le ti ka sei do no me hin ani na chun pan ke sol bangin kenong na ho mo pu na kapi chi vin Christian na hi mai na thing poi no long chi vin lang pakai na tong pantavin ai lo na nei na go pathin ading pitan at tin hi at say na in koi ham Christa ding athingam ding alaya ding ngam ding chu ko imam ti pathin tu isim na say don ho zo se pathinin ibon cha den phathei bo pitavan ka ki pai ki pam le zingin pakai thau no Reverend Dr. Tier ngam akona pathin thungei ta SCP zarun ma chung ki pa thu seven pathinin ama le sung mitiang pathei bu ta hen program aban siutin tun information time akitin phone lowa kho office staff an lang oi langa kola lang yong le ama phat ka piute phát chạy nó làm hung gây tạo vin tu ni la hết sa ding alom phải bị khăn áo mình ye chun paten anangai utin tu ni la hung gây rong yum vin long se tain tu ni la hung gây ho chu register ki bol lo se sin jing le jing ka le register ibol divin kan het sa kinin aban kinin mes langa moi pu pi ho kan tip nom chu program hi aphat dung zuya hung ki chi ding ai je chun program he na ve tin chi dung zuya chun an le tui ho aphat cha nei na sim pi divin mes committee ho ko ma kong tau kinin aban kinin tu chunga hi mes a zau ding hi mes kopan ka pe di wa hi e chun hi chwa bet sin ki be lo ho chu bul me langa mo pon nan na lut sa lo di we tu chung hi zat chom je bang ki bol ding hin mes kopan khat khat kan pi di hin i chwa hung ki pe ho bo chu an ko nga lut thei de ti chu kan het sa hin hi chi chu
office staff ho to koi chang te ham ti chu ikiza mat diu hatai aban kinin hoin kai phat ho program ho hi ahung zo sin program chana ve chiu tin phat ho ma hi ichigot chi divin nule pate ho ahung zo si ko ma tim na kan nei kinin aban kinin zan pung so ma pana hi koi mai pot lo diu tai chu teng le lai rong hi hung ke that ding hi ti chu an heu tin koi tabang dammo yum wa he le zolangan jong in sei tawin medical in charge te ni ko ma lo lai kila diwin kan he sa kinin thun na ge na Assam lang hin Burma lang hin hoi lang ako na hung phai phat yum vin lup na ge na kisu lo im wa helet kola lam kai ho ama ho te ki za mat diu he ti chu kan het sa ki ne hin aban kinin sound light langa mo po ho lung se te in thuki sei pet ho program chi la pe na ha boy na loading in sound light ho hi paten check ki bol te ti chu kan het sa hin aban kinin asar ho lungse ten asar ho hi theya hele speaker ho kom lang en khat to win lang hi chalanga hin office staff ho lang en khat win lang hi win sol nom khat sei nom khat yom te la koi man ki muji po wen e chun asar ho lung se ta in no jong pandala jing di wen kan tim kinin zut ho hin conference labu asimu wen chuteng la ti sat asimu wen hi hi akho khwa ho pung ho ki tho khom na ngai lu na jala chu ikila so ke diu ikitho khom diu ikito sot to diu ti hi zut langa ko na de sa hi je chun zut ho ti sa rehin chuteng la labu hin ichi ikila chi diwin kan het sa kinin aban kinin program changlo ma hele jingle program hoyong ki zaman utin heading a poimo ho ichi chu na ve hutin ichi dung ju ya chu ipp mam ti chu head so ke diu hin ye chun tu ni la en program ho hi a phat chai chi la diu compare ho hin chu te la worship team ho hin thile a phat cha chai chi la diu dilem lo ding phat chang ho program ma min song ho lung se ten taw namang ding ho phát sang dâu si program ki chai kan hilang en ung ding ji vin lang chu tiang le la sa di ho jong program ki pat kan instrument ho ki su tu vin lang hi vin ti chu chai na kan tiam nei ve ki pai ki pa min Pasailen State Coordinator Puakuna Hetlawa Ho Singai Hatawen program tu ni a program hi sai na long hitan to hi glowing prayer kitin ki khen na taw khom na ki si mi pin nei deu hin mi pin ene jo phar le sai na in sim ding chun le pastor let miller ama hin mi pi taw khom na sai na sim pi deu hin ten tao khom na dinga item kaga sei nom chelle tuk chung anga chan na mission conference dam sela zona enei theina devin bones kain tao khom na nei betin chole abanin jingle jing ka dinga program jong hin sim to pai tang kate 10 February 2023 morning service pungsagi kete ke patne 7 to 8 am pungkhat sung hen opening prayer Pastors Se Khungam Hinglip area pastor praise and worship team
mon wa soi la na sa de hin tin chu ke sai le solo miss nenem sit lo charbung ma ko na ngai de hin tin speaker phan hong in tin speaker Dr. Ruth HOIKIM aman SAP de he jing le jing ka le chole glowing pressure ke khana taw na mang ding evangelist semin thang is so jing le jing ka dinga program kan phone to hin tin tun ipon sa kaibin tao na iman diw tao khom na ipon sa iman diw tao khom na say na so Pastor Let Miller aman ay ni video hin tin i na thei cha ba ading thei jan ding odin tong na thei cha tong odin pa thei yang tao odin conference of dam sela mi biong boy le la sai thei ni pa kai min tao sang te ipon sa ken tao khom te hi ni thei cha na along set along the wa ai pui pe wa hat chung nung ka pathi pe ki pau pe pakai na cha te taw na nang ma nei san pe wa tu ni zan nang ma ka ho khom na wa jong boi na le ha sat na te tu nei chung phet wa ta sa dam mon na jong lo wa dam se la pakai ka phat te ho chai thia nei koi ta je bin ki pa thu sei nang ma ka thang ba na hi pakai tu ni zan na tu hing lo pi ta ka za ho zo sei nang man kalong tim sung wa nei koi pi wa sumin no wa ka gel to jeng theng ni divin phat thei bu ding in jong na ang ka taw ni he tu ni zana na thing lo pi ta hin phong do pakai director pu yang nang man na nga pakai nang man na thon pi jinga na pui jinga phat thei na bo ding in jong
na anga pan pingain katawin he pakai tu ni zan nang ma ka ho khom na wa mi hing ka hewin pa nang ma dong ma na ka bol do ka sei khelo ka sa khelo ka gel khelo khala lung se te nang man nei ngai dam diwin na anga kineu sa puma jong ka hong taw ki de he pakai tu ni la nang ma ka ho khom na te ho zo se nang ma lo pi na zo hita hen tin ka hin naw le ka phat te ho ma ban na jong nang ma ku na hin hlan ki nin na anga ki pa thu sei na pan pi ngai chaki nin ai hu hinguwa ka pakai Jesu Krista mina na anga ka hong taw he amen. Hello. Ngay lúc ta tu sunga asar hozo se hôn cây cái khen tan hôn cây cái khen phật là hiện tua hay cái khen đội ta mi pi ho cái tol sai nó là lai à he asar ho le nurse medical langa mo po zo se langai lam kai hon ga ki mu to pi dingin nan dei sa jiu ben so le worship team ho zo na bo na wa medical team worship team asar ho zo se it's a lai mo na he stage langa he ki mu to dingin lam kai hon he sa he pa ya Nabon Zawin Mangpa Imutnob. Hello. Ga hiat sa ho chu hile. Tu chung conference a asal ho jo se lung se te in chilanga hin hong dingin ka hin tieme. Asar ho lung se te in stage langa hin hong bin tien ka hin tieme.